Chairperson number samli le pathum na jo turin member zone tak pulal rin dikaralte so me speaker kalome Environment, Forest and Climate Change Department sang tu minister zone tak chanata ka zone te chu kum sang ni som ni malama Mizoram Pollution Control Board chairman ruat na te phung eng tenge MPCB chairman ruat na te phung hi voyeng zat nge siam that to ani MPCB chairman ruat na te phung tuna man lai min sil thayem tian ye kalome chang turin na chang tu minister zone tak puti zelan nun tluanga so mangu speaker kalome kumsa ni le som ni malama Mizoram Pollution Control Board chairman ruat te phung eng tinge ti kan members of tak pularin dikaral te zo na chu hetiang heni kumsa ni le som ni malama khan Pollution Control Board chairman ruat na recruitment rules hi ala lo awangin qualification te phung han soitur lo ani adot le a zo na MPCB chairman ruat na te phung qualification hi voyeng zat nge siam that to ani tia MPCB chairman ruat na te phung recruitment rules kha alom lo wangin siam that tu alom lo ani MPCB chairman ruat na te phung qualification tu na han lai min khil them ti chana chu Mizoram Pollution Control Board chairman ruat na te phung hi tun malamin alom ngai lova tun ministry kan buat pui ngala ti chuan ni som thum thasari sang ni le som ni le pakhat khan official gazette notification chua ania chumia chua dan chuan kan recruitment rules te hetiang hian ron chan ania pu speaker lai hi English in ron changa English an ron jiang hian kan share mai nge rule 3 clause 1 sub clause A pakhat na te a bachelor's degree from at recognized university and patni na te a person having special knowledge or practical experience in respect of matters relating to environmental protection or a person having knowledge and experience in administering institutions dealing with the matters relating to prevention and control of water pollution and the maintaining or restoring of wholesomeness of water, or B, a person who has been a district judge for at least 10 years with a degree in environmental science or environmental law from a recognized university, or an advocate who has been practicing in the district court and high court for at least 10 years with a degree in environmental science or environmental law from a recognized university. zo belna zo turin member zone tak pulal duwa so Speaker, Pollution Control Board chairman to te secretary le member to te hi India Sarkar hian nangai poi mo emema. The Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 hian alo prescribe to so tiang bokin the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 po hian hetiang mi tu te qualification tur hi zia ani to boka tin National Green Tribunal hian state tin te na hetiang dung zui hian recruitment rules silo siam routine afil vek to bok ani chutiang nilova andu dan linglova lo in appoint thin awangin Supreme Court apo thu boite alo to Civil Appeal number 1359 of 2007 apo hian Supreme Court hian constitutional statutory requirement meet zolo te hisu ron king zel ro kan pai zel ang titok mai ni chuan Mizoram hian sang ni le palia khan mi ko tan kala an sak tuan ne to boka
tuna recruitment rule ang siyam thar hian hen ka soi te hi hetiang requirement hi amit lo nia soi ania soi huai ani pu speaker chu wangin ko tan kalanga bin king thalang ti kha thil hlawm tak ni point ka ria a Mizoram hian mi multin zona recruitment rules siam te mi multin zona department bifurcate te om to a hetiang thil tlang thin hi apoi em ani chu wang chuan environment lam kha angai poi mo verani line tuna kan ngai thara ka chuan court lam mi thiam advocate chum chuti za district judge chuti za ti lam pang kha a hoi ta dai maya tuwe motin zone ranin recruitment rules siam ni in alang ta chu wang chuan soi sel na arin ta em mai ni chu wangin tuna recruitment rules siam ka han soi ta ho ina uphold kha athinem ani lo chuan siam that le mai tur ani don lom ni ti kha zona ni zo belna zo turin members of Dr. Valal sana so me pu speaker ka lo me ka zo belna chu heng te hi ni ai zola te district khopui danga te poning ai zola phei chuan kan bul haya lui te abi takin hei chi te lui tui kol lui ti te ti fai angai khop mea en kol an ngai khop mea sta chuan eng tiangin nge department in malak ti ania ka zo na masa a chuan tin apani na chuan tun haya khatlong lui a kam lek lek ti te boi khan kan oma a hna lampang te angai tu om khop mai tin kan lui dam te pon niang henga hian kan lui lian te a hna lampang te alo fin tu te niang chu khang asap trong taka an man recharge kha khatianga mala na khain tingin nge department in ane tini zo bela zo turin azora nei tu members of the pularin diga ralte som le pu speaker ka lo me ya kha minister zom tak chana tang khan RR kha lani lo tun mai lani ngai lo ti kha soya na khala kha chu soi thui vak lo ila an nei lo kha chu amak ang reng khop mai ti kha kan soi tir ve sam duwa tin ka zo bel na chu tuna chairman hi Supreme Court le Water Act and Air Act in qualify lo ati zingami environment and pollution control activities are experience nei lo aniem ti ania kalome ole athayang ang chang turin chang tumni sa zom ta ti jela lu so so me pu speaker me ma so na tur tan hian kan veitla ma ram point ma son so se tur ka ngaya hei kan ram chu ma son mek lai kan dia state dang te kum somli somnga lo changkang to te noma tin he ta India ramang phei chuan kum sang bi te na lo changkang to te an dia ke ni hian min nuwaya thei top kan chuo chove a ti chuan helai huna po kan member zom tak tak ten an vei thu le ma so na tur ta na an ngai tu nan lo sem thu te voina kan hria voina kan hruai tu te kan ho tu te te chunga po lom thu kan sei duwa ni thil hi ngai tu kim sem lo pal te po thilom ve thei ania amai ro chu tuna he pollution control board chungchang ruatna board chairman ruatna hian ngun taka dante ena ti ania kan members om tapu lal duoma ron chan ron zona khan kan tuna kan ruat a hi hemi rules kan nei ma ruat fel ani to a cha chuan dil tu om chun ania tin helai hian ngai tu na pakhata chuan NGT case hi aron piang chho ve zela mi pui ni china kan soi tong khan mi pui po kan thang har chho zela ma kan son zela case chung changa te litigation chung changa ma kan son chho zela chu kan ma son chho zel na chuan dan lam thiam te
an poi motelani ti hriin kha environmental science lama thurbing ngot lo deu court lampang experience nei te kha kan han da ania ti chuan rules a po khan kan han bil tel ta kha ania chuwang chuan helai hian kan rules hian helaya kan ruat hi akal lo ning kan hria ani ten kan member zom tak pu Dr. Valal Thana ron soi kha khami khan chang tel hal mai ome ten helaya recharge chungchanga te khan engtinge sarkarin pollution lamin ma anlak tia helai chu a pollution lampang kai noi khani chia loin ga hria a environmental forest lampang chan khalai department khat tho khania a recharge na chungchanga chon hei thingphun le ti te mission frank hnuai tang hian kan theng chin tok tok a kan tia ama ro chu awareness duang hian kan la chak tok lo deu ning kan hria ma chu kan son chho viu to thingphun le thing tangkai na te kan hre chho zela tuna hian thingphunin ma kan la a tu langin central scheme noi tangin kan bo zui zela ni ti kha kan chan ani mai sela thome tin helaya khan nge ni pollution chungchanga mun drop deu lai aizola te po awma an tia hei tuna hian vei tu tam tak an oma hei chite safe chite chungchang te ron vei te pon oma hei tuna hian committee lian te po din ani to a tuna hian tui kual lui te po hi ron soi omle to heng te po hi ngai tu na kan mang chole meka tin heng lo po hi mun sang aram pu mang po hian kan lui nei ang chi te drop dewa kal thei bai turang chi te po hi hum halan ngai chho to mange ti te po hi ngai tu na atel to a kan safe chi te lui kai hruai na noi le khami azul zu yang khan tuna hian kalpui turin kan buat sai chho me kan ti lai te kha kan chan tel na ni sela ti chuan staff te advertisement so aniem ani chuan a copy min pethem pu speaker a pollution chungchanga safety te lui chungchanga chuan khatiang khan palak na oma alui drop deu lai ti fai chungchanga te veitu te an oma chung te chu tuna hian department lampang po hian kan enjoya staff hi duangin kan in dai lo deu wangin hei hi kan duang thal hi chuan kan in dai lova kan ma kan la thei lo ni ti lai te kha kan chana ni sela pollution chungchanga kan lui te then fai na chungchanga hian thei to pin ma kan la ve zela ni tin purin dika chan kan member som ta purin dika zona po kha khalaya khambi kha ni chin khan kan chang kim khat to thui ga hia tuna kan rules man dan le dan lampang kan mamo dan te nen khan le tuna kan dan thar kan ron tuna kan bil du dan nen khan kha ba khan soi bel tur wa kha omidan lang to love ti chuan kan member som tapu lal do man aron zo bel na kha atira khan rules khatiang kha aum lo wangin advertisement ti tur ti pom chung lova a criteria tu tenge lak tur ti po kan la nei lo wangin sarkar hian kan vea sarkar hian he dan hi angai poi mo mi pui te poi na aware tran to ni ti kan theta wangin a rules kha kan siam ani renga tuna chuan section 3 in lo em chuan a qualification chungchang te lockdown chungchang te publica notify ani tur chungchang te khang tiang kha kan ron ziak vek to a kha tura dot la tang chon ti tu chaw ani engem rules to ma chief minister chairman na noya po search committee dia mani te po ma chung te po chu akal tlang lo ti le zel khania dik che chuan he thil chu ia fel hel khom mai u speaker kha chu ni na ki na hran pon RTI te pon la zo thei turanga ila thome pa ngai tak chuan adan om lo chung khan uluk taka than chuan ni ti kha kan sei nan le ni ek lo me